Salibonani bathandekayo ezindaweni zonke, siyathokoza ukuhlangana njalo kulesi sifundo sesibili kuyona le ikota yesithathu. Sifunda indaba ezimnandi ngentando kaThixo. Olamukelayo umfundisi uKhonzile Khumalo, ngilabafowethu lapha, ngizabanika leli thuba ukubana baziveze balamukele andubana singene ngokujulileyo kulesi sifundo. Siyalibingelela sihlobo esithandekayo balaleli lababukeli endaweni elikhona. Silamukela isifundo sona lesi okhulumayo ngubongani Nkosi Dube. Salibonani bathandekayo ngegama leNkosi yethu Jesu. Mina nguMrs Siboneni Mhla. Salibonani babukeli labalaleli, lo okhulumayo nguBrighton Sibanda, asicimezeni sikhuleke nini. Babothandekayo khona ekhaya ezulwini, sithanda ukubonga elinye ithuba lokuba sivule imibhalo yakho esikukhulekelayo lesi sikhathi ubana utitshala omkhulu Moya Engcwele aze azositolikela indaba zasezulwini. NgoJesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga Sibanda umthandazo, siyabonga bafowethu, siyamukelana nje kusifundo lesi. Isifundo esilesihloko esithi sona udaba lwesiphambano. Udaba lwesiphambano. Isifundo sethu yiso esilaso namhlanje, isifundo sesibili. Ngithemba ke siza kuba lethuba elihle sifunda lesi sifundo mayelana ngani ngesiphambano. Ake sikhangeleni ke indinyana yokwaziwa ngekhanda esiyithola ku 1 Corinthians chapter 1 verse 18 nxa singena ngokujula kulesi sifundo. Ithi ngoba ilizwi lesiphambano liyibuthutha kulabo ababhubhayo, kodwa kithi abasindisiwayo lingamandla kaNkulunkulu. Siyabonga ilizwi lesiphambano. Yeah. Ilizwi lesiphambano liyibuthutha kwabanjani? Kwababhubhayo. Kodwa kithi abasindiswayo lingamandla kabani? kaNkulunkulu. Ivese eqhakathekileyo kakhulu leyo. Angazi ukuthi ekuyifundeni kwethu sizwisisani lapha nxa umpostoli Paul ebhalela abaseKorinte ngayo nale indlela ilizwi lesiphambano liyibuthutha kwababhubhayo. Maybe mfundisi maybe nxa singakhangela ukhangele vele kusihloko kuhle kwathathelwa khona phana kundinyane okwaziwa ngekhanda. Nxa ukhangela ilizwi lesiphambano, udaba lwesiphambano. Nxa singathi sikhuluma ngodaba lwesiphambano kathi luyini vele lona. Nxa sikhangele udaba lwesiphambano, isiphambano lapha kade sisetshenziswa khona kudala ngale ngesikhathi seRome kwakuyisijeziso lalisetshenziswa nxa sokujeziswa umuntu. So nxa lapha ebhala umpostoli Paul uthi udaba lwesiphambano, so indlela eyayijeziswa ngabantu kwakuyisiphambano. So isiphambano lesana kwakumele siphakanyiswe ukwenzela isoni sibonakala ukuthi lesi isoni esonile sibe sesifa. So ukuphakanyiswa kwesiphambano kwakusitsho khona ukubana ukuphela kwempilo yomuntu. So nxa lapho uPaul ekhuluma esithi udaba lwesiphambano, uthi udaba lwesiphambano lolu kuhlakani luyibuthutha kulaba ababhubhayo. Ebese sithi luyikuhlakanipha kulaba abanjani? Ebese sithi kulaba abahlakaniphileyo liyasindisa ngamandla kaNkulunkulu. So into ayitshoyo ubana isiphambano esasiphakanyiswayo lapha, iziphambano kade ziphakanyiswa iziphambano zokuthi isoni lesi siyanjani, siyacitsha ukuphila kwaso, akusela kuphila kiso. Kodwa isiphambano sesiphakanyiswa lapha esikhulunywa nguPaul, isiphambano esikaJesu esathi siphakanyisiwe thina sasesithola impilo. John 10 verse 10 uthi sela lizile kuzontshontsha zobulala, kodwa mina ngizile kuzalipha impilo ngokuphuphuma kwayo. Siyabonga. So ngamanye amazwi ke Dube, ngokuphakanyiswa kwalesi siphambano sikaJesu sithola impilo. Mhlawumbe sizazwisisa ngokugcweleyo ukuthi impilo leyi siyithola ngayiphi indlela, kungani isiphambano sikaJesu sona siletha impilo. Mhlobo kulokunye ngokubonayo lapha
okulethwa umpostoli uPaul. Okay. And uthi isiphambano siyibula kwabanye abantu. Isiphambano siphinde sibe impilo kwabanye abantu. Okay. So usinika abantu ababili. Okay. Omunye isiphambano usibona siyimpilo, omunye usibona siyibula. So sinika ama views abantu ababili ukuthi wena lapho umikhona isiphambano usibona ngayiphi indlela. Okay. So it's a challenge to everyone ubana wena lapho umikhona isiphambano siyini kuwe, indlela oyisibona ngaso isiphambano usibona ngayiphi indlela. Okay. Siyabonga. Right, ngifuna ukuthi ngingezele kulokho abafundisi abakutshoyo. Ubula umpostoli Paul evesini leyi uqathanisa abantu ababili njengoba usibande ekutsho. Okay. Exactly ukuthi nxa umuntu ekhangela isiphambano kuye sichone. Uduba uthintile lapha ukuthi anciently isiphambano sasaziwa njenge tool kumbe njenge eyokupanitsha, eyokuzwisa ubuhlungu, yes, eyokujezisa iziqiwi. Okay. So uthi kulohlangothi olunjalo abe sesinika olunye uhlangothi oluthi nxa lukhangela isiphambano lubone luzuza impilo. Okay. So silamaqembu amabili lapha mfundisi ukuthi nxa isiphambano anti lapha isiphambano ku context leyi sikhulunywa ngesiphambano sika Jesu ukuthi uJesu singamandla njani kumbe siyikuphila njani kulabo abasindiswayo. Ngoba uJesu anti i-background yesilayo lapha esikhona ukuthi umuntu waphuma esandleni sikaNkulunkulu ephelele kwasokungena isono emuntwini. So umuntu wehlukana lo nkulunkulu wafanele ukufa. Yayibona indaba? Okay. So isiphambano sika Jesu sibuya sizobridger, sizovala umkhandlo owavulwa isono. uKristu esima engunkulu. Uyayibona incarnation, even uthi uJesu engunkulunkulu embese ubunkulunkulu ngenyama. Kuyaveza ukuthi ngesinye isandla sikaNkulunkulu ubambe uNkulunkulu, ngesandla somuntu ubambe umuntu ofayo. Okay. So isiphambano sibe sesiba yisisenta yokubuyisa lokho kokubili, uNkulunkulu ongcwele lo muntu ofayo. So yikho umpostoli Paul emphasize ukuthi singamandla kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu vele injongo yakhe ukubuyisa umuntu kuye. So akula yinye indlela uNkulunkulu asinike yona ngaphandle kwendlela ukuthi uKristu kafela abantu ukuze babuye kuNkulunkulu. So kuba ngamandla kuloza kholwa ukuthi mina ngifanele ukufa kodwa nxa ngisiya kuJesu engibiza ngiyazoza impilo. So yikho lapha esizuza khona. Siyabonga. Kuyacaca ke lapha nxa sikhangela ukuvezela isifundo laphana umlobi uyasivezela ngalundoda owayengumlobi kakhulu kanti njalo elokucabanga kwani kwe Roman thinking inxa ngakubeka ngaleyo ndlela ukuthi isiphambano ngesokwenzani ngesokujezisa kanti njalo isiphambano sasithathwa ngendlela liyana ukuthi silihlazo. So uPaul ke ngiyabonga mhlobo usuhle wakuthinta laphana ukubona ngendlela ezintathu nxa sivezela isifundo laphana ukuthi isiphambano sona sibonakala njani. Okokuqala uthe sabuyisa indlela kaNkulunkulu ebuyisa abantu ireconciliation ngapha ebamba umuntu ngesinye isandla ngapha ebamba ubani uNkulunkulu ngesinye isandla. Ngenye indlela nxa ufunda uvesi yona leyana uvesi 18 uPaul yena kuye isiphambano usibone njani okunye singakubona nxa sikhangela lokho okwakuyikho khona ngesikhathi sakhe kuma Corinthians. Sikhumbula abantu ubhalela abaseCorinthians ababele culture ethize le background ethize ama Romans abezizweni ama Greeks angithi ngendlela ababesazi ngayo indaba yesiphambano njengoba sesikuthintile. But nxa yena sebhala uPaul njengoba sikuthola ukuthi singamandla kabani kaNkulunkulu. Okunye sikuthola laphana nxa ungafunda ku Ephesians 2 verse 16 kuyini esikuthola laphana Ephesians 2 verse 16
Colossians 1 verse 20 lo Philippians 2 verse 8 amavesi lawa mhlawumbe nxe singeke siwafunde wonke kuyini esikuthola laphana okunye ngikutholayo mana ngikhulume ngale eku Philippians 2 yes nxa ungayifunda isuka ku verse 5 ikhuluma ngokuthi umqondo wa kuKristu kawube kithi abe sekhuluma ke ngokuthi uKristu wazehlisa yes kakubalanga kwaba into yokuphangwa ukulingana loNkulunkulu kodwa wazidela wazehlisa waze wafukufa kwehlazo okuyikufa kwesiphambano so ngiyakuthi isiphambano as into le iyathathekisa ngoba anti sikhuluma ngebackground ukuthi ubhalela abantu abakwazi kulihlazo yes yes kodwa kwabasindiswayo kuyikuphila okuphakade lapha ke ku Philippians 2 ithi khona isiphambano siyisimboli yokwehla kukaNkulunkulu yes uyazi ngafunde i-quotation andisakwazi ukubheka ku-Plan of Redemption ku-Patriarchs and Prophets ithi ukuthi uJesu enguNkulunkulu athathe isimo somuntu even esika Adam engakawe that was great humiliation kwakuyishame ukuthi abe ngumuntu yena enguNkulunkulu yakuzwa sibe sesibuya ekuthini uJesu simbone ethatha isimo somuntu ele 4000 years echuka isono ephansi le degraded nothing and uKristu abuya athathe leso simo so uPhilippians usivezela ukuthi uKristu isiphambano nje sodwa siveza ukuthi uJesu wazehlisa kangaka enguNkulunkulu ekade khonzwa ephiwa udumo enguye wadala izinto zonke wavuma ukuthi izandla azidalayo zimbethele wavuma ukuthi isihlahla asidalayo alengiswe inkuso ayibona ukuthi ingqondo yomuntu ngicabanga ukuthi umpostoli Paul kwezithi kuyifoolishness akuzwakali kuhle ingqondo yenyama vela ingeke izwisise into kaNkulunkulu ngoba kunjani ukuthi uNkulunkulu engumdali avume ukubulawa okay izidalwa uyakuzwa ukuthi kuyezwisiseka yes siyabonga kakhulu okunye uPaul usibona njani isiphambano awukhanyele kuKolose lapha na 1 verse 20 uPaul ubona isiphambano umama bese kuthintile sisiba indlela yokubuyisa umuntu lomdali wakhe xa simbuyisa kuthiwa upheleni kwakho konke ngegazi lika Jesu kuba lokuthula it brings peace so nxa sikhanyele uJesu nxa esalapha emhlabeni ekhuluma labafundi bakhe kwenilanga uthi akukho ongaya kubaba ngaphandle kokubana edlule ngakuba edlule ngami so nxa esikhangela lapha kuKolose 1 verse 20 sibona uJesu into ayitsho kubana through ukufa kwakhe ngokufa kwakhe thina sizakwanisa ukuthi siyofinyelela kumdali wethu uNkulunkulu so icross le isiphambano sisivezela kube sobala ukubana singazi sasetshenziswa ngendlela yokubana sibe yilihlazo isihlazo lona lana libuya kithi liqakathe libe ligugu lisikhumbuza ukufa kwamhlengi wethu uthi isiphambano siyasibuyisa thina kumsindisi wethu okay siyabonga kakhulu uColossians 2 verse 14 uthini uthi lapha ngokwesula yonke imithetho elotshiweyo lezimiso zayo eyayimelane lathi njalo isivimbela wayisusa wayibethela esiphambanweni okay so sinanzelela ke ukubhadalwa kwecala ukubhadalwa kwani laphana ngathi kwini isikwelete inhlawulo yesono enjani eyabakhona siyabonga balaleli sikhangele kakhulu indaba yodaba lwani lwesiphambano lapha nxa sikhangela ke 1 Corinthians chapter 1 ungafunda ke isahluko nje sonke laphana from verse 17 usiya ku 31 umpostoli Paul uletha ke indaba eqhakathekileyo mayelana ngevangeli lesiphambano uthi na nxa sikhangele esiphambanweni kule vangeli elimangalisayo esilifumanayo nxa sikhangele ngaphi esiphambanweni laphana nxa singakhangela mhlawumbe u1 Corinthians chapter 1 sifunde uverse 17
mhlawumbe kasoze sifunde sifunde uzeqa amanye amavesi laphana ukuhlenga isikhathi sethu. Okay, ithi ngoba uKristu verse 17. Ngoba uKristu kangithumanga ukuba ngibhabhathize, kodwa ukuba ngichumayele ivangeli. Hathi ngamazwi enhlakanipho yabantu, funa isiphambano silahlekelwe ngamandla aso. Ngoba ilizwi lesiphambano liyibuthutha kulabo ababhubhayo, kodwa kithi abasindisiweyo lingamandla kaNkulunkulu. Uverse 22 lo 23 abesesithi amaJuda afuna izibonakaliso lezimangaliso, lamaGriki adinga ukuhlakanipha, kodwa thina sichumayela uKristu owabethelwayo, isikhubekiso kumaJuda lobuthutha kwabezizwe. Siyabonga. uPaul lapha uthini? Ukhuluma ngokuthi isiphambano siyisikhubekiso kumaJuda, kodwa sibe yibuthutha kwabezizwe. Ngayiphi indlela? Why indaba isiphambano sifika kumaJuda sibe yisikhubekiso, kwabezizweni sibe yibuthutha? Xa ukhanyele mfundisi ngathi ukhanyele vele isiphambano uqhakatheka kwaso usukele uqhakathekeni kwesiphambano. Okay. Ike ngazibuza ukuthi nxa umuntu engathi into le yibuthutha, kuyibuthutha kubani? Okay. Kuyibuthutha kubani? So kusiya ngokuqhakatheka kwawona ngendlela obona isiphambano siqhakatheke ngakhona. Okay. So uPaul nxa ebhala lapha uqale eqaliseni vele uhle kubeke kube sobala ubana uKristu yena ufile esiphambanweni ukubana abantu bakhe bethola impilo. So nxa bethola impilo kulabane isiphambano bezibuza ukuthi phela isiphambano lesithe sisikhanyile besithi yi-deathbed yabanye abantu nxa sikhanyile isiphambano. So khathesi lina selisuka lithwalisa lihamba lisithi isiphambano yikho kule okulokusindiswa ukuthi yikho lapho esithole khona impilo likwenza kube njani. Okay. So ngamanye amazwi uPaul into ayizama ukuyithe echasisela abantu ukubana lapha thina esikhanyela khona isiphambano sisibone kuyikubona umuntu olenge esiphambanweni simbone eku-west state yakhe. uKristu uzibonakalisa esiphambanweni esiphakamise from esiphambanweni njengabantu bakhe ebese sinika impilo. Okay, so nxa sikhangela kuthi ukuthi ungikhumbuza uJohn ngo-12:32 uthi nxa ngiphakanyiswa ngiza njani? Ngizandlulisela abanengi kimi. Okay. Ukhona ofuna ukusincedisa laphana ngikhangele ivesi lena ukhulume ngokuthi kubaJuda singumgoqo, stumbling block. Okay. So nesibuye siletha impilo kodwa kumaJuda sibuya sibe yini? Sibe ngumgoqo. Kodwa kwabezizweni amaGreek uPaul ayikhuluma ngawo uthi siba yibuthutha. Ngayiphi indlela sibani? Okokuqala esingakubona umpostoli Paul ulwa lo mlilo esebenzisa umlilo. Okay. Yeah. Ahlavele afike athi nasi isiphambano uzama ukucisha umlilo okhona. So nxa ikhuma ngesiphambano uzeletha omunye umlilo. Okay. Ungagijima uhambe kuma firefighters aza kutshela ukuthi ukuze uciche umlilo kumele uphembe omunye umlilo. Okay. So uyenelisa ukucicha omunye umlilo usebenzisa omunye umlilo ngoba umlilo udinga oxygen le fuel. Nxa yaqalisa ukuba somunye umlilo ngapha omunye umlilo ufela ngapha uyathi ufika ngapha sokuhle kwatsha konke ngapha awusenelisi ukuthi uye phambili. Okay. So umpostoli Paul ubuya njalo afika phakamise uKristu indlela ama-Gentiles ama-Greek ayekubona ngayo akwenelisi ukuthi kufike emcabangweni yabo ukuthi bebone umfana ezalwa aphile abesecina esengosindisa abantu sithi awumuntu uluntu soluphakanyisiwe ku state sazo sokuba usesibonweni solusindisiwe. To them it's a joke, inganekwane, into ehlekisayo. Akufinyelele ekufundeni kwabo ukuthi bekuze beku-process bethi ya lokhu sibili akukhuluma kule nhlakanipho akula nhlakanipho kusikho sithi kibo kuhle kufike ukuthi hayi lo ubuthutha lobo akukhulumayo. Okay, so kukuma kwabezizweni kufika kube yibuthutha ngenxa ye-philosophy, inhlakanipho yabo. Inhlakanipho yayinhlakanipho enjani kanti leyo? Babe ngabantu abanjani ngamafitshane?
singapomba ukuthinta nje imfundiso eyayivamile kakhulu imfundiso ye-stoicism abalandeli bakuthiwa ama-stoics. Okay. So abantu labo bakholela ukuthi yonke into emile siyidiscusse siyixoxe kumele sireason sebenzise imicabango esibili. But now ukuthi thina sithi kulomuntu ophilileyo wafika wafela abantu sireasona njani akureasoneki into nje eba ijoko ebe inhlekisa kakhulu efe ngesiphambano kibo bona isiphambano esasiluhlazo njalo sasisetshenziswa njengendlela yani yokwahlulela kumaJuda sona siba ngumgoqo njani. Okay. Usibanduni kumzekelise ngothandalwana okucicha umlilo ngomlilo. Ngoba umpostoli Paul nxa ezokhuluma lamaJuda afika akhulume ngesiphambano. Vele kwakuvusa ulaka kibo kwakuvusa ulaka lenzondo lokwala into yesiphambano. So yena besesebenzisa khona lokho okubavusa ulaka ukuthi abalethe. Okay. AmaJuda mfundisi njengoba ubuzile babekholwa ngo-Acts chapter 1 I think uJesu laphana esevukile bake babuza ngokubo verse 6 yes verse 6 bayabuza ukuthi uzabisela yini umbuso ko-Israyeli lesi sikhathi. Yes, ngoba ngesikhathi lesiyana uIsrael uJesu efika lapho uIsrael wayengaphansi kombuso wamaJuda babengela nkosi umbuso wamaRoma babengela nkosi as-Jews eyayibabo so babesebugqilini bamaRoma. So bacabanga ukuthi uJesu ekuzeni kwakhe babekholwa ukuthi kulo Messiah okumelaze but babengazwisisi ukuthi uMessiah uzokwenzani njani. Yayibona indaba bona babecabanga ukuthi uMessiah uzobakhulula ku-physical yoko ukuncindezelwa kwabo lokubuswa kwabo ngochuku ngabaRoma. Yikho babesithi even uJesu even ama-disciples yikho uJesu even ku-triumphal entry babefuna ukumbeka abe yinkosi. Yayibona so bona babekhangelela umbusi womhlaba ozafika abanika amandla njengo-Israyeli okuphinda babuse bazilawule. So kibo uJesu nxa esefika engumuntu ophansi ozalelwe esitebeleni ophile eNazaretha okulobubi khona njalo ofanga okwehlazo enqunuliwe into yama-criminal kibo vele kuhle bamale bamale. Ngeke ngafunde enye indawo esithi okwenza amaJuda uJesu amale belesiprofethi se-Old Testament ukuthi bakhetha ukuthi bakholwe bathathe imbhalo yonke ekhuluma ukuthi uJesu uzakuza in glory abuye nkazimulo eye-second coming bayifaka ku-first coming. So bona babevele belengqondo yokubona uMessiah obuya ngenkazimulo ozalelwe mhlambe epalace omkhulu owasatshwayo emhlabeni. Basebebona indoda engasondoda yalutho ukodwa esindisa umhlaba. Yikho kwenza uJesu aliwe abe yi-stumbling block ukuthi isiphambano singawusindisa njani umhlaba. Siyabonga. So umpostoli Paul nxa sikhangela amavesi lawana of course singasawabalanga wonke ukhuluma eqinisa uthi abantu kufanele kube khona into central okumele kube yiyo abayichumayela. Uthi i-central thing okumele iphakanyiswe okwanise i-wisdom yomhlaba wisdom yabafundileyo kwangani uPaul uyayisola kodwa akayisoli abese sithi hayi oku-central nxa ukhangela ke ku 1 Corinthians 2 verse 2 laphana 1 Corinthians 2 verse 2 uthini 1 Corinthians 2 verse 2 uvesi 2 uthi ngoba ngazimisela ukungazilutho ngiseselani ngaphandle kukaJesu Kristu yena owabethelwayo. uPaul uthi ekuchumayeleni lapha la sekufundiseni nxa waye ezama ukubancedisa abeKorinte uthi hayi into engafisa ukuthi liyazi lami ngibe yazi ngubani bakithi uJesu Kristu enjani ebethelwe. Sinanzelela ke ukuthi uPaul uyaveza ukuthi lezi ezinye izinto zisuka zimsithe uJesu. Zisuka zimsithe kungaba imfundo ukhulume ngestoicism kungaba ngama-philosophies kungaba yikuyini uthi khona kuqakathekile ungakhangela uPaul nxa waye address abase-Athens wayekhuluma lezi khwicamfundo wasebenzisa ukufunda
konke lokhuyana kodwa ngase khuluma lapha kwabaseCorinthians ukhuluma ukuthi hayi kumele abantu baphakamise ubani uJesu ngendlela eyokuthi ngithi umuntu ophansi uyazwisisa ke khona kwenzakala njani kithi thina kathesi nxa singakufaka kithi yiziphi ezinye izinto sometimes ezi obscure kumbe ezivala kumbe zisithe udaba lwesiphambano ezisuka zi-obscure zisithe njengoba kathesi sikhulume ngamaJuda babe lama preconceived whatever ideas lawana babe bona ngendlela yabo ukuthi uMesiya kumele abe yilokhu kumele azalwe endaweni enje so kwayenza ukuthi uJesu esezelwe bangamamukeli right wese sesiya kufa esiphambanweni siyabona indaba ngakhona kuthi ngapha ama Greeks ngemfundo yawo wenza ukuthi benze njani futhi bangamamukeli kuthola ukuthi kithi thina lapha zikhona izinto ezenza ukuthi kwesinye isikhathi uJesu singamphakamisi and ungakhangela ngicela ukuqalisa la ukuthi uthinta indaba yeAthens ukuthi umpostoli Paul eAthens wayekhuluma lezi khwicamfundo and uthi mina befaka ilogic I made them with logic uthi befaka lokho mina ngafaka lokho ngokukhalipha la ngombhalo but akuzange kube lesivuno esikhule eAthens ngoba umuntu mfundisi mina ngizwisa ukuthi kadingi izinto zonke lezi ezinenge ezicomplicated yikho sithi efike eCorinth wafika watshintsha imena yokusebenza wabona ukuthi lapha vele abantu abakudingayo kahle kahle nguJesu wonke umuntu mana ngikhulumele ngilethe lokho ukuthi ngizwisisa ukuthi ekungeneni kwesono mfundisi umuntu wonke wasala lesikhala umuntu wonke le omnyobhala uthi i-God shaped vacuum so umuntu wonke udinga uJesu so singaze sikhulume into ezibalekile ukuthi siveze ukuthi sifunde okunganani besibalo okunganani besazo okunganani akumsizi umuntu ofayo umuntu ofayo udinga uJesu kuphela yikho umpostoli Paul esithi uKristu must be the center ngafunde i-quotation kaSpurgeon uCharles uthi isermon into okuthiwa isermon uthi xa kungakhulunywa ngoJesu yena akakubizi vela athi isermon so uthi inkulumo yethu yonke ebiza abantu babizela kuJesu kayisuke ikhuluma ngoJesu kusukusela kusingeniso introduction iqhubeke iziyefika kusiphetho ithi uKristu must be the center why abantu vele into imfundo lokukhalipha akakusisusi sono mfundisi abantu balomthwalo wesono abakudingayo nguJesu kungaphakanyiswa uJesu umuntu ezonenza kuyeza ukuthi so nansi isiphephelo nanti undle lisusi sono sezwe so yikho uKristu kufanele abe yicenter yentshumayelo zethu zonke siyabonga mhlobo balaleli siqhubeka ngesifundo umpostoli Paul yasivezela ukuthi hayi ukufunda lakho konke yebo kuqondile kule ndawo yakho kodwa akumelanga ukuthi kugcine sokusenza ukuthi indaba yesiphambano igcine ingasabonakali sekubonakala umuntu ngoba ungakhangela eCorinthe lapha abanye babesithi hayi mina ngikukaPetro mina ngikukaPaulo mina ngikukabani abanye bathi mina ngikukaJesu so konke konkeana kwenza ukuthi indaba yesiphambano ingabonakali ukhulume ngokuthi siyibula kwababhubhayo ake sifunde uverse 20 khona phana ku chapter ka efana nayo first Corinthians chapter 1 verse 20 21 23 25 verse 20 ungaphi umuntu ohlakaniphileyo na singaphi isifundiswa somthetho na singaphi isazi salesi sikhathi na uNkulunkulu kenzanga ukuhlakanipha kwasemhlabeni kwaba yibuthutha na verse 21 ngoba ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu umhlaba ngokuhlakanipha kwawo kawumazanga uNkulunkulu wathokoza ngobuthutha balokho okwachunyayelwayo ukuze kusindise abakholwayo verse 23 kodwa thina sichumayela uKristu owabethelwayo isikhubekiso kumaJuda lobuthutha kwabezizwe verse 25 ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kulokuhlakanipha komuntu lobuthakathaka bukaNkulunkulu kulamandla omuntu verse 27 uthi kodwa uNkulunkulu wakhetha izinto zasemhlabeni eziyizithutha ukuba ayangise izihlakaniphi
uNkulunkulu wakhetha izinto zasemhlabeni ezibuthakathaka ukuba ayangise abalamandla. Uthini umpostoli uPaul lapha ngalamavesi xa ekhangela ngababhubhayo uthi khona kuyibuthutha kwababhubhayo. Mbona ngani sike sakuthinta lapha. Xa ukhangele mfundisi kathi ngiyabuyela into emuthweni lwane ngakhuluma ukuthi kathi kuyibuthutha kubani. Phela nxa umhlaba ukhanyile kathesi yonke into eyenzakala emhlabeni bathi inhlakanipho lokhu kuhle ya baqake izandla bathi nxa usukhanyele ufaka iBhayibheli usebenzisa amalenzi eBhayibheli usubona ukuthi kodwa into leyana iyibuthutha. Okay. Umhlaba uyabubona unjani uhlakaniphile. So iBhayibheli nxa likhuluma lapha lithi kuyibuthutha lokhu ezithutheni kuyibuthutha. Okay. Ezithutheni kuyibuthutha kuthiwa ezithutheni futhi kulida to ukuthi umuntu eziye ukufa. Nxa sikhanyele iBhayibheli lona khona ngokwalo ngendlela elibhalwe ngayo lisiyabhala ngendaba yesiphambano. Isiphambano njengoba sichazile ukuthi vele babesikhanyelela phansi kwangakhanyelela kuyinto enhle kuyinto yohlazo. Kodwa nxa sikhanyele isiphambano the way uJesu afa ngakhona Ellen ku Desire of Ages uthi yena nxa akuyadingeka emuntwini ngamunye ukubana at least ngosuku ekwanisa ukubana ebe le 1 hour contemplating on the sins, especially the last sins of uJesu esesife emthini waseCalvary. Uzathola khona ukubana impilo lana esithi kuyibuthuthu kulandela uJesu kuyikuhlakanipha. Ngoba sifelayo wasinika impilo esiphambanweni sathola impilo. Lapho esiphambanweni kwawuphelela khona impilo thina sathola sathola impilo. So kwabanye kungakhanya kuyibuthutha kodwa kithi kunjani kuyikuhlakanipha. Lapho the eqalisa uverse 20 ubuzile ukuthi singaphi ungaphi ohlakaniphileyo. Ungaphi ohlakaniphileyo uhlakaniphe ngaphi ukuhlakanipha kwethu abantu benyama uthiwa kamlimi ubuthutha bukamlimi ukuhlakanipha kwethu thina abantu benyama. So can you imagine into enjalo ubusukhanyela ukuthi for sure indaba yesiphambano ibuthutha abantwini ababhubhayo. Siyabonga Usman ufuna ukusincedisa njalo lapha. Ngezela khona kokhunyo ngoDube. Nxa usikhangela isiphambano ngokwaso singathi thina siyi-shorthand ubhala ngamafitshane angisake sizwe ukuthi umuntu maybe igama lakhe nguHlebile ethi ayisiza umuntu nguhle so uhle i-shorthand kaHlebile. So isiphambano siyi-shorthand okubana uJesu ufile wavuka. So isiletha nxa sisikhangele siletha imessage okubana uJesu ufile wavuka. So isiphambano sesiba ngumgoqo kumbe sibe ibuthutha kulo sikhangele ngalindlela ukubana kasenelisanga okwamukela isenzo sika Jesu asenzileyo esiphambanweni. Okay. So ngesikhatshana the moment usekele ukwamukela ukuembrace ukuthatha ukuthi hayi ngempela uJesu mfele emthini waseCalvary. Sokusiba ngumgoqo kumbe kube ubuthutha kuwe usuzibophela wena sokusiba ububhubhu uthi wena usuzibophela ngokwakho usukuyalile lokho kwenziwa nguJesu esiphambanweni. Siyabonga. Bengifuna ukuthinta something ukuthi ukungezela kulokho abakutsho anti mina ngizwisisa ukuthi vele into okuthiwa yibuthutha mfundisi ikuba carnal. Yeah, that's true. Ikuba inyama ucaba ukuswela ukuba ukuswela umoya kaNkulunkulu kuzwisisa izinto zakoNkulunkulu. Uyazi ngike ngiphonga ukukhumbula ukuthi ngike ngaba le study labanye abantu abazama ukuzwisisa into kaJesu ngengqondo yomuntu. Bathi uJesu wasoNkulunkulu kunjani ukuthi uJesu akhonzwe engumntwana. Yazi i-reason yakho nthi ngenyama. Yibo ubuthutha bona lo. So uJesu abamamukeli njengoNkulunkulu ohlenga umhlaba. Okay. Bathi ungumntwana. Liyakuzenza ukuletha ukuthi bazama ukuzwisisa ngengqondo yalokho thina sikwazi emhlabeni ukuthi kumele kulobaba lo mntwana. But izinto lezi anti zibhalelwe ukuthi thina sisindiswayo sizizwisise. Kodwa esikuzuzayo lapha mfundisi ukuthi ngicela ukubala uKorinthe lapha chapter 2 verse 13 lo 14 ukugcizelela lokho engutshoyo. Verse 13 and 14. Verse 13 lo 14. Ithi uverse 13
lokhu yikho esikukhulumayo hathi ngamazwi esawafundiswa ukuhlakanipha kwabantu kodwa ngamazwi esawafundiswa ngumoya. Umuntu ongela moya nguvesi 14 umuntu ongela moya akazamukeli izinto ezivela kumoya kaNkuluNkulu ngoba kuye ziyibuthutha njalo angeke aziqedisise ngoba zibonakaliswa ngomoya. So uyakwazi ukuthi mfundisi kunzima vele umpostoli Paul emavesini la ide siwafunda uveza ukuqathaniswa phakathi kwengqondo yomuntu wenyama ofayo le ngqondo kaNkuluNkulu. So abesesithi inhlakanipho yomuntu emhlabeni ayingeke vele ilinganiswe le wisdom kaNkuluNkulu. Yikho efakwe sithi even nxa uNkuluNkulu bengaba yisithutha ubuthutha bakhe buyinhlakanipho xa sikuqathanisa lenhlakanipho yomuntu. Uyakubona. So umpostoli Paul uzama ukuletha ukuthi thina sifanele ukuzwisisa into kaNkuluNkulu ngokuvezelwa ngumoya oyingcwele. Unless umoya oyingcwele asichasisele into kaJesu lesi ngeke siyamukele futhi siyizwisise. So kumele sizalwe ngokomoya sibe sesizwisisa into zakomoya. Otherwise sizakwala uduba uthinta indaba yokuzibulala yokuzibhubhisa wena self destruction ukuthi ngokwala uJesu njengoNkulunkulu onguyedwa osindisa abantu. Kuthi ukuthi awusindiseki ngoba uNkulunkulu ulendlela eyodwa yokubuyisa umuntu kuye ende indlela esiphambana ebonakala enyameni yomuntu kungani ibuthutha ikweyiswa iluchu uyakubona kodwa abavuma abalomoya kaNkulunkulu ebachasisela uthando lukaNkulunkulu lwavezwe esiphambanweni abanjalo kibo kuyimpilo ephakathi. Siyabonga mhlobo kakhulu balaleli siqhubeka ngesifundo sinanzelela ke ukuthi umlimo ulendlela yakhe yokusindisa umuntu. Indlela kaJesu ukufa kwakhe esiphambanweni yiyo yodwa indlela uthi kanjani ayivezile. Siyabona indaba yakhona. So yikho esithi kuyibuthutha kwababhubhayo. Ngoba nxa uNkulunkulu efaka indlela yokuthi uzasindiseka ngalindlela wena ubusubona ngani indlela leyi kayisiyo indlela ebengicabanga ukuthi ngabe kwenziwe ngayo kuwe sokuyikubhubha kakhulu ngoba awusasindiseki. Kanti ke abesesithi kodwa indaba yesiphamba ingamandla. uRomans 1 nguvesi 16 angithi uthi kangilanhloni ngaleli vangeli ngoba lingamandla kaNkulunkulu. So kulaba kanjani abasindiswayo nxa ukhangele iconstruction kumbe indlela ivesi liyane ebhalwe ngayo ukhangela ku original language kuyaveza ukuthi khona ke nxa ekhuluma ngokubhubha akhulume ngokusindiswa kuyaveza sobala ukuthi ke indaba le yokusindiswa into ebuyayo. Yabona indaba yakhona. So uthi khona lingamandla kwalabo abanjani abasindiswa into enjani ebuyayo. Kusithi nxa wona walile kuwe sokusiba yikubhubha isiphambano esifana nayo kuwe sesinjani sesikulahla usuphumile wena engapi esporweni kodwa kulo wamukelayo siza le salvation. Ake sikhangele u1 Peter 2 verse 28 sizwisisa ukuthi uJesu wasenzelani kuyini uJesu asenzela khona nxa lokho sikhuluma ngalesi siphambano ke sizwisise ngokujula ukuthi kahle kahle kuyini uJesu asenzela khona. 1 Peter 2:24 ithi yena ngokwakhe wathwala izono zethu emzimbeni wakhe esiphambanweni ukuze siphephe ezonweni njalo siphilele ukulunga lisilisiwe ngamanxeba akhe. Sizwisisani lapha kuyini kahle kahle uJesu asenzela khona nxa sikhangela ivesi liyana ngoba lokho esikhuluma ngesiphambano kuthiwa kuyini uJesu akwenzayo esiphambanweni. Mfundisi nxa ngikhangele emkolweni escape kulama life jacket lawana nxa singenzakala ingozi iscape sidabuye senta abantu beqasa ukugalula into eyodwa ukuthi abeyithathe ngweni ama life jacket. Ngoba iyaza bakhipha bendenda phezulu ngapha emanzini. So nxa ngikhangele khonokho ngikhangele indaba yesiphambano kuthiwa thina sabamba isiphambano sisigagadlele thina sizasindiswa ngoba isiphambano silamandla zasindiswa. So nxa ngikukhangele lapha umpostoli Paul intazama ukuthi eyichasela abantu baseKorinte ukubana
isiphambano kuColossians 1:20 sile ndaba eyi-1 esisibisayo sithi isiphambano sibisa ukubuyisana between umuntu lomdali wakhe. Alright. Siyabonga. Xa sesibuyisile umuntu lomdali wakhe sibisa kube lokuthula between umuntu lomdali wakhe. Then akupheleli khonapha esiphambanweni sona lesi kwale nguJesu ngegazi lakhe thina sanjani sasindiswa. Siyabonga. Yikho phela kuRomans kule inye ngifuna ukuthi ithinte esihlingezelela kulokho okutshiwo nguDubi. kuRomans 6:23 uthi ngoba inhlawulo yesono yikufa. Kodwa isipho sikaNkulunkulu siyikuphila okungapheliyo kuKristu Jesu inkosi yethu. uJohn 3:16 mfundisi uthi uNkulunkulu wawuthanda umhlaba kangaka wanikela ngendodana yakhe. So isipho asiphiwanga amaJuda, asiphiwanga abantu abathile, kodwa isipho sikaNkulunkulu esize emhlabeni wonke. Yeah. Uyakuzwa? So thina umuntu ngamunye ulokukhetha. Ngingakunika ifoni yami ngoqhubele ngithi mfundisi nasi ifoni anti kukuwe ukuthi uwamukele kumbe wale. So uJesu uphiwe umhlaba wonke. Yikho esithi wathwala izono zethu thina esasifile. Thina kwakuvalela ukuthi sife uJesu wafa endaweni yethu ukuze thina esasisifa siphile endaweni yakhe. So impilo kaJesu ungani kuya exchangewa la. uJesu uthatha ukufa kwethu thina sithatha ukuphila kwakhe. So yikho uJesu asenzele khona. Umhlaba ngabe uNkulunkulu uyasincedisa sizwisise into le ngendlela ngengqondo kamoya oyingcwele. Asichasisele ngoba vela kula solution mfundisi. Akula solutions ngaze sidinga imali sizama ukuthi kuke kwaba le mfundiso ebakhona ngedark ages yokuthi kumele umuntu azihlukuluze abe njani kuzamukeleke kuNkulunkulu. Nansi indlela yiyodwa uJesu wathi isitshelo wathi kakhoza kubaba ngaphandle kwami. Wayesitsho khona ukuthi thina samukela ukuthi yithe besifanele ukufa kodwa uJesu wasifela samukela lolo thando. Nxa silwamukela kithi kungamandla okusindiswa. Akungikhangelele uMahebheru 9:22. So indaba yokufa kukaJesu le yayizwisiseka kuhle yini nxa siqhubekela phambili yayizwisiseka kuhle yini sike sakuthinta. uJesu uza nguMesaya okhangelelweyo ukuthi azohlenga babekwazi ngoba kwakutshunyayelwe kubo Isaiah ngale ukuthi intombi emsula izathatha isusu konke lokhana kwakutshunyayelwe. But uJesu nxa esefika lapha simthola sebethelwa. Yikho yini ababekuzwisisa, yikho yini ababekukhangelele. Maybe siza kukhangela uMahebheru 9:22 uthini lapho? Ithi ngempela umthetho uphose ufune ukuba izinto zonke zihlanjululwe ngegazi. Njalo kungekho kuchithwa kwegazi akukho ukuthethelelwa. Siyabona indaba. So ngizama ukuthi sikuzwisise ke khona lapha ukuthi uJesu asenzela khona yikuthi achithe igazi ngoba kukhanya lapha nxa sibuyela emuva kuOld Testament ubonakala komuntu kuvele kusegazini. Kakhulu. Yeah, kusegazini vele awucabangi ukuthi wenza isoni. Siyabona indaba ngkhona. Uvele wena uyisoni. Ngokuzana ngemvelo siyabona indaba ngkhona. So uJesu ke khona lokho asenzela khona yikuthi adile lakho konkhana. Ngibuzile umbuzo lapho ukuthi uMesaya uza abe ngo-crucified. Siyabona indaba ngkhona. Bakwamukela njani ngitsho nabafundi bakhe. Ake sikhangeleni uMakhongo 8:31. Bakwamukela njani nxa indaba kaMesaya esiba ngobethelwayo sesizwile ngamaJuda sesizwile ngabezizweni imfundo yabo yabavimbela ukuthi babone indaba yesiphambano. Kubafundi bakhe uJesu ayehamba labo bakuzwisisa njani? Akusikhangelele uMakhongo 8:31-32. Ithi waqalisa ukubafundisa ngokuthi indodana yomuntu imele ihlupheke kakhulu, yaliwe ngabadala bebandla, abapristi abakhulu labafundisi bomthetho, njalo lokuthi kumele ibulawe, ukuthi emva kwensuku ezintathu ivuke. Wakukhuluma kamhlophe lokho
uPetro wamdonsela eceleni waqalisa ukumkhuza. Kodwa angithi sifundile ngalo ukuthi yindlela kaNkulunkulu yokuthi azobahlenga. Kubafundi lapha sesithola ngitsho labafundi abaseduze bayamkhuza ukuthi hayi Jesu indaba leyo ukuthi wena uza kuye eJerusalem uye kwaliwa ngabadala bebandla uze ubethelwe ufe ngensuku eziyisithupha uvuke. uPetro wamdonsela eceleni wathi hayi into yakho leyi ngoba iBhayibheli wamkhuza. Uyakwazi ukuthi mina mfundisi ngimangala ukuthi into lembone ngani yakumpikiswano vele phakathi kukaSathane lo Kristu. Why? Mina ngicabanga ukuthi kade nxa vele amaJuda ayesenza imhlatshelo. Anti iOld Testament igcwele ngemhlatshelo yokuchitha igazi. Sasesifunda ukuthi lelana gazi vele lalikhomba igazi lika Jesu ozazokufa phela. Phela uKristu vele kabuya ngalapho ukuzokwenza olunye ulutho. uKristu wachi izulu to die. Ewayejonga ukuzokufa. So nxa sekuchasisela ivini abafundi babengakuzwisisa. Uyakhumbula ngenye ide uJohane lobhuti wakhe besithi ubacela ukuthi uJesu nxa esebekiwe njengenkosi omyahlale ngapho omyahlale ngapho. So labo angikwazi ukuthi ngicabanga ukuthi uSathane waye etsithi ingqondo zabo kumission kaJesu. Ngoba bona babelokhe befisa ukuthi ngabe uJesu uyabekwa njengenkosi emhlabeni. Basebezuza labo ukuzuza izikhundla. But uJesu ivine sebachasela ukuthi hayi kumele ngife ngihlutshwe ngife ngivuke. Kibo vela akungeni bese mbona ichallenge mfundisi ukuthi hey lathi kule into ukukhangaki vele ivesi lokhu uyifunda ngenxa ukuthi uyifunde maybe lokunye velo lakho kumbe ukukhangeleleyo vela uyizi ukuthi ayitsho khonokho. So uNkulunkulu kasincedise ukuthi into kaJesu lokusindiswa kwethu even ku second coming kade sikhulunywa ngokuthi uJesu uyabuya yimessage esichumayela. But kulezinye izinto mhlawumbe esizibambileyo kwesikhathi esikhuluma ngama secret rapture ngoba kulokunye singana sikuzwisisi lesikukhangelele. So uNkulunkulu kasincedise ekuthini sizwisise kuhle indaba yakhe. Siyabonga kakhulu mhlobo. So indaba yokufa kukaJesu yayingazwisise ngitsho la kubafundi. Amavesi amanye besingawakhangela laphana uMakho 9 eceleni khona laphana uvesi 30 to 32 uJesu ukhuluma kanengi ukufa kwakhe ngoba yindlela yecebo likaThixo. uMakho 10 akusibalelena nxa useseduze laphana uMakho 10 verse 32 to 34. uMakho 10 verse 32 to 34. Ithi lapha besendleleni besiya eJerusalem. uJesu ekhokhela abafundi bedidekile. Wathi labo ababelandela babesesaba. Waphinda njalo wathatha abali12 wabadonsela eceleni wabatshela lokho okwakuza kwenzakala kuye. Wathi sesisiya eJerusalem indodana yomuntu izanikelwa kubapriest abakhulu labafundisi bomthetho. Bazayigwebela ukufa bayinikele kwabezizwe. Abazayiyangisa bayikhafulele bayichaye njalo bayibulale. Ngemva kwensuku ezintathu izavuka. Siyabona indaba babedidekile. Ngicabanga ukuthi kwakuyisikhathi sokuthi ngabe bayathokoza nxa basebeyibambile imfihlakalo yokuthi hayi leli licebo likaThixo lokuthi kanjani asihlenge. Inanze ukuthi isenzo lesi sikaThixo i-idea umcabango ukuthi uNkulunkulu enguThixo abe inyama ayekufa siveza njani uthando lukaNkulunkulu. Ngoba sibona nxa sikhangela i-background yokuthi isiphambano sike sakhuluma ngabo sasibuke kanjani lalokhu uJesu akuvezile ukuthi bazayibamba bayikhafulele bayiyangise bayichaye. Just imagine uNkulunkulu esikhuluma ngaye kodwa wavuma ukuthi abe inyama. So lokhu kuveza njani uthando lukaNkulunkulu ku-humanity. Yikho esike sakuthinta mfundisi ukuthi le yimystery. Imfihlakalo vele ukuthi into yakhona kayizwisiseki. Yamukelwa kuphela ngabazwisisa bethunganyelwa ngumoya oyingcwele.
uthando lukaNkulunkulu isiphambano siyinkazimulo kaNkulunkulu kulapho kuvezwa khona isimilo sikaNkulunkulu isiphambano simemeza into eyodwa emhlabeni wonke ukuthi uNkulunkulu luthando kuphela siyabonga omunye umpikitshe singawubona uMesiya olengayo esiphambanweni sikhayile ibackground okwayibalisa ngesiphambano iveza indlela uNkulunkulu angahamba ngayo ukuze asindise umuntu so nxa eminye imihlaba ikhanyele the whole universe ukhanyele kuba sobala ukuthi ngempela uNkulunkulu ngophakathi kwakhe sibili he is willing to go far ukuze asindise umuntu so kuchallenge usathane amangakhe athi khona uNkulunkulu kalandaba labantu wayedala umhlaba lo uyazihambela unjalo umlimi kalandaba so isiphambano si andua amanga kaSathane ukuthi uNkulunkulu lochuku uNkulunkulu lenzondo uNkulunkulu utough is a tyrant isiphambano siveza ukuthi uNkulunkulu ngenza loba yini ekuzazuza umuntu ngokumthanda uzimisele ukuhamba umgango onganani as long lokho kuza njani kuzasindisa umuntu balaleli isifundo sethu sigijimela ukubana siye emaphethelweni sinanzelela ukuthi uNkulunkulu lendlela yakhe kakala ndle ulendlela yakhe kwesinsikhathi lathi njengabantu ama expectations ethu elalokho esikukhangelayo kakuyi ngendlela yokuthi insuku zonke kuzahamba ngaleyo ndlela uNkulunkulu lendlela yakhe kumele samukele indlela kaNkulunkulu lathi ezimpilweni zethu njengalokho abafundi babengakhangelanga ukuthi uJesu uzahamba ngaleyo ndlela yikho bahamba belandela beseJerusalem sebedanile ukuthi kathi uJesu ngasitshela ngokuthi uyafa thina sikhangela ukuthi aphile abe inkosi sihlale kuhle so kwesensikhathi lathi nxa singakukhangela ezimpilweni zethu kumele sikubambe ngaleyo ndlela uNkulunkulu lendlela yakhe yokuba izinto zihambe ngayo kumele thina samukele indlela kaNkulunkulu nxa sisiya ekucineni laphana sinanzela uJesu lo besikhuluma ngaye engamandla njalo eyinhlakanipho kaNkulunkulu ngicela sifunde ivesi ibenye laphana uverse 24 kusiya ku29 verse 24 1 Corinthians chapter 1 verse 24 to 29 kodwa kulabo ababizwe nguNkulunkulu amaJuda lamaGreek uKristu ungamandla lokuhlakanipha kukaNkulunkulu ngoba ubuthutha bukaNkulunkulu buhlakaniphile kulokuhlakanipha komuntu lobuthakathaka bukaNkulunkulu bulamandla kulamandla omuntu bazalwane khumbulani ngalokho elaliyikho ekubizweni kwenu ukaba baningi phakathi kwenu ababehlakaniphile ngesilinganiso sabantu kaba baningi ababelamandla kaba baningi ababezalwa yizikhulu kodwa uNkulunkulu wakhetha izinto zasemhlabeni eziyizithutha ukuba ayangise izihlakaniphi uNkulunkulu wakhetha izinto zasemhlabeni ezibuthakathaka ukuba ayangise abalamandla nxa sikhangela indlela kaJesu ngitsho la ngendlela azalwa ngayo ukhuluma ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa izinto eziphansi kakhulu ya akucabange indlela uJesu lapha azalelwa khona kazange azalwe ezikhulwini kodwa wazalelwa ngaphi esitebeleni ukuze afinyelele ngitsho lalabo abanjani abaphansi so yikho esiba ngamandla nangenhlakanipho kabani kaNkulunkulu laphana xa ukhangele mfundisi khona phana indaba yona leyana yendlela zikaMlimi umlimi uthiwa inhlakanipho yakhe vele nxa ikhangele kithi nxa singayikhangela lethu inhlakanipho kaMlimi umlimi uhlakaniphe okuphezulu so the way okufakwe ngayo lapha kibe ebantwini kuyakhanya nganthiwa but kodwa umlimi ibuthutha lokho akwenzayo kodwa kuye kuhlakanipha ngoba esenzela umuntu nxa ungakhangela ikakhulu lapha ngendlela okuchasiswa ngakhona kubo verse from verse 24 to verse 25 umlimi uzama ukuthi echasisela abantu ukuthi konke lokhu abantu bebekubona kungafanelanga kodwa mina ngifuna ukwenza kufanele usindiswa komuntu kodwa kungathiwa kodwa wena wakwanisa ukuthi udala izwi lomhlaba ungasayenza oright abanye abantu umlimi uzama usitshengisa ukuthi hayi yena indlela zakhe lezethu zinjani zehlukene bese mbiye ebantwini
umlimi ulendlela zakhe, indlela zakhe nxa sizikhanyile njengabantu, kambe do we see ubana izindlela zikamlimi zi-beyond indlela zethu yini, kumbe sifuna ukuthi sitwist umlimi simfake lapho kule ndlela zethu khona, sibe sesimtwist umlimi sithi mlimi inazi indlela zethu. Ungakhali even uJohn the Baptist ayenza ngayo, wathumela abafundi bakhe uJesu phela amanye emtshela ukuthi nisentolongweni efuna ukukhulula, kodwa umlimi wamekela waze wakufa ngaphi entolongweni. Enguzwayo lapho okunye ungezelela ukuthi amandla lenhlakanipho kaNkuluNkulu kuthiwe kunguJesu. Ngasizatho bani mfundisi? Ngoba isizatho ukuthi ngoJesu kuphela uNkulunkulu uyenelisa ukusolvisa into yesono. Ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi kuchithwa igazi likaNkulunkulu. Ungayifunda kuhle kuPlan of Redemption ithi kwakungeke kube ingilosi, kwakungeke kuphiwe enye, kwakungele enye indlela umuntu wayengasindiseki ngaphandle kokuthi uNkulunkulu amdalileyo ambhadalele leyo nhlawulo. So yikho kuthiwa uJesu nguye wamandla lenhlakanipho kaNkulunkulu. Siyabonga bafowethu, isifundo sethu sifika emaphethelweni laphana. Balaleli, isifundo sodaba lwesiphambano nguJesu kuphela oyinhlakanipho lamandla kabani kaNkulunkulu ukuthi asindise umhlaba. Bonke abavumayo ngalo uJesu banjani bayasindiseka. Dube awakho ukugcina lo sibanda awakho ukugcina kuyini esinganika abalaleli ngamafitshane ngemva kwalokho uMrs Mhlanga asinika wakha ukugcina xa sisigoqa lesi sifundo sodaba lwesiphambano ngemva kwalokho uzasikhulekela. Mina balaleli ngithanda ukuthi ndichiyele lawo mazwi. Kungumthandazo wami ubana kungabi lento eza kuvimba ubana uthofinyelele esiphambanweni ubusuthola ukuphila. Njalo futhi kungabi lento eza kwenza unubone nganthiwa isiphambano yinto asinto yalutho. Isiphambano yiso indikimba yokuphila kwethu, akube yikho uzasiqinisa mihla lamalanga sigijimise uKristu sothola ukuphila. Amen. Babukeli, inhlakanipho ayipheleli okwazini kuphela. Inhlakanipho kuNkulunkulu according to God, inhlakanipho ukuthi nxa usulolwazi ubusenza lokhu okufundileyo okululwazi lwakho olutholileyo. So inhlakanipho idlula ubulwazi kuphela, kumele uyenze lokhu okusukufundile. Siyabonga. Siyabonga babukeli labalaleli, asambeni kuNkulunkulu, sambeni kuJesu, sambeni esiphambanweni. Izono zethu ziyathethelelwa, siyakhululwa ekufeni. Asamukeleni indlela kaNkulunkulu ayimisileyo eyokusisindisa, sizasindiseka. Asicimezeni sibeni lomthandazo. Baba wethu oyingcwele othandekayo khona ekhaya ezulwini, siyabonga ngesiphambano, sibonga icebo lokuthi uJesu abuye azosophula ekufeni. Siyabonga ukusinika isigift emangalisayo enkulu kulazo zonke. Sicela usinike ukukholwa lokuzwisisa izinto zakomoya ukuze samukele uJesu empilweni zethu. Sicela ukuguqula impilo zethu ngalawo mandla awesiphambano. Sisize sonke salalela sona lesifundo lathi esisisheyileyo, guqula impilo zethu ngoJesu, sifanele umbuso zayo masinyane. ngoJesu siyabonga. Amen. Amen.